Ka hinio trap Integrated Territorial Organization Jaintia Hills hakajing alam u President uba Burom Dakhar kala lejbu dorkas hau Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District bandawa pendo no yakabailum Toll Plaza yaki try kali ML04 kabadon haniomer baha papok kasnong yalong. Nakliang geseng ka penpau bakat kum ki kendon ka National Highway Fee Rules arajar pra Kibadai kami jong katay Toll Plaza kimla ban simpisa yaki kali balay lingbao ni Usrok National Highway 6 hapo 40 kilometer. Kumta kaseng kadawa na Deputy Commissioner ban pelay no yaki kali kiba-register ML04. Taxi na kading jong ni kuka itu Jaintia Hills dia ban pa ka dorkas sa Deputy Commissioner jong ka West Jaintia Hills. Aku baidai batka Toll Plaza dan ke toll gate ke baton Tehan Yomer hap kok senong Yalong West Jaintia Hills District. Agaling jungi kuka itu ngidawa UDC kumkri jong ke district pada ni juga district West Jaintia Hills bagai ban penduk nak ban simpisa yakini di local citizen bahasa boka ni ke district dan ke West Jaintia Hills dadangi pek katum ka kendon jong ka National Highways Fee Rules arajar pra kerensyai ba di try kali jono kini ki try kali kiba yai lamba uni Toll Plaza kibam cross ya ke 40 kilometer kemudian imla ban siu imla ban sim bisa nanai ke bai toll gate ya kini ki try kali ikum kesen ni ngidawa ba UGC uday ban friend ni kani uday ban sim action ni sebenarnya ba uday ban sim ya kini ki try kali jong district West Jaintia Hills kepada registration number ML04 ikum kesen ngi su wa ba UGC uday ban exam na ya kini ki ya kini sim bisa ya kini ki ML04 dadang ipay kum ha ka gay ka district kum Riboy ini ki ML10 isu light free te kumta ngi kum kasen ni dawa ba hanne ha Jaintia Hills ro ba kidai ban pelat yakini ki ML04 dan nagaling jong kasen dang ipay ni kanay kajing le jong ka nahai kajing sim bisa jong ka yaki ini kibre ki badai ki local residents ni iba kumba long harassment yaki ikun pekat makini kibre ki ba try jong ka district isumi tang arlai kilometer nakasnong joki kilasa sim bisa kalong ka ai ka ba dunong nanay ka ba pentut ya kajing ya kanay kawan ya jong pai ba kisnong kibakta hakni ngisu ay example kung kisnong kendong iber ne kisnong menso mutlang kamer sangpung batjawai kiba marjan jong kanay ka toll gate te kisumi na kisnong jong itang kadto kanay kilometer pila sa simpisano ito ban ni ba kanay ka toll gate kabadron hapo kanay ka district subok kini kibrew ki balay ki bawan malagsingi jingdong kam jongki balay yew lay hat balay sim dawai balay khayi pateng sangne hangne ha hasor jwai takamud man lakasngi masumi na yeng kila sa simpisa dalong kay ka ba bado jimentoy ka bado nong ya ki try kali ane ki try district jungi ibrew iba bat ya kali ML04 te ni dawa bet na UGC ba uday ban penduk sindon dan ban exam na sindon ban sim ya ki kali ML04 ban kan turu makan hai bahkan hikai ya kini ki nong tri joka badai pej ha katul git ba kidai ban pej ya ka rules ba ki kendon
Hindi ban simpul mari yang diberi badai nakani ka distrik jung West Jaintia Hills. Nagaling jung kesen nada badai kini ya kani ka toll gate. Kim sengap ya ka ka bangi dawa. Hikum ka hito. Incin da kawet pat ka senjam. Nane nila hiro ban yak khot da ka jing yakhi pai ba. Ban kentur yakhi pai ba. Ada kini kita jung kani toll gate kita simpi sai pi. Kamtam ni kini ML04. Idai ban tertib sangi bat na tentu ya pi ba pin ya snok tilang ada ngi pena ya ka jingi pai ba idai ban ya wan reti bat ni yeng reti sendak jong kate katol kit